بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها إئمن لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مهض ومن عسل والخمر يجري رهيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان آكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبى رفيئات مبانيها من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو صد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة أمل غلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنئت نفسي من المعيشة إلا كان يكفيها والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها أحبابي في الله أبو فوتون غروبا سني نموتو ميرا كيسا نيتبو نموتو ميرا كيسا نيتي كأيو في أبو قبو أكدرن أيو في أبو إسا جالتو warri ayyoo fi abboo yookaanuu takka namni hin qabaanne ammoo du'aa itti akka jabaatu isa goote yaa jammaata keenya namni ayyoo fi abboo qabdan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu qananii keessa jirtanii isiniin ja'abar yeroon ustaada keenya jaalatamaa kabajamaa ustaada Naasir Hamzaa matta'ahu Allahu bisiyaati wal aafiya akkasitti jidduu dhaabbatee yeroo footoo ko wallaahi gaabbiin an gaabbu hawwiin an hawwu wallaahi imimmaan hin gadhiisa jaalowwan kiyya ka islaamaa nama fi ammas ustaada keenya jaalatamaa kabajamaa ustaad Anas حفظه الله ورعاه قافت قوس أستاذنا الفاضل أبو حفصة سفير بن إدريس متعه الله بالصحة والعافية وفرج الله كربه وهمه ورفع قدره في الدارين أيون تينجر تكزيجي والله أكنان سنجي يا أبو ملكي كيس جرانجي جركن ميك أغا كانس جالوانك يا ورى والبين أنفتي ورى سوشال ميديا رتي jaalallee taanee bar obboleeyyan kiyya garaa tokko keessaa warra baanirra warra naacaaleetu jiraan sin jaa bar jaalo yoo sirraa du'an ammoo du'aa'ii godhiifin sin jaa jaalako warri nurra salaammatan cufaatu wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu kana jaalate wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu anilleen rabbumaa jecha kana jaalatan anis inni isaa jecha na jaalatan san isin haa jaalatu yaa Allah aboo gurbaan qoraan baadhate sanii walinlee galata ummaa isaa deebisuu hin danda'u ni beeytanii anaa miti akkana je'ebo rasuula rabbiitu je'e sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akka tokko qofatti galata ayyoo teetii fi abboo teetii deebisuu dandeessa akka takka qofatti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوانك يا كإسلام سجلنتي يا إن شاء الله تعالى نرجع فهم تمانسا أكسيمتي
rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isiniif haa kennu aayyoo fi abboon teessan yoo jiruudhaan jiraatte rabbiin aayyoo fi abboo teessan umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa kennu tokkoon isaanii yookaanuu lamaan isaanii yoo sirraa du'an ammoo rabbiin rahmata haa godhuuf qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galmee isaanii illiyyiin itti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu ma'an nabiyyiin wasiddiiqiin washuhadaa wasaalihiin waasuna ulaa'ika rafiiqa jara gaggaarii kana waliin rabbii isaan haa godhu siraaxa gubbaa akka mandiisutti rabbii isaan haa dabarsu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu qabrii isaanii hamma argaa isaanitti rabbii isaanitti haa bal'isu obboleeyyan keenya ka muslimaa ka darramu jiru walloodhaan wallaggaan hanga fiiti cufa isaaniitu rabbiin isaaniif haa dirmatu ka isaanirraa du'e rabbiin shahiideedha je'ee haa qeebalu ka isaanirraa dhukkubsatu madaa heenaa rabbii haa godhuuf dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbii haa jijjiiruuf gogaa isaanii rabbiin irra caaltuu gogotti haa jijjiiru nama dhukkubsatu cufaatu rabbiin nuuf haa fayyisu warra jiruun jiru rabbiin umrii dheeresee fayyaami oytuu rabbii isin irratti haa dhangalaasu rizqii isaa halaal balloo rabbii isinitti haa kennu akkas jechaati jaalowwan kiyya ka islaamaa warra haadhaa fi abbaa qabdan rabbiin addunyaa fi akhirattu isin haa gammachiisu warra isinirraa du'an tokkoon isaanii yookaanuu lamaan isaanii yoo ta'e ammoo rabbiin jalla jalaalu rabbii isin haadhaa fi abbaa keessaniif gaariidhaa je'ee warra mirgaatirraa rabbii isin haa godhu aboo footoon san miira keessa nama nayxeboo allahan jalla jalaalu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جئبر رب جل جلال ربي الله سبحانه وتعالى مرتزي جرا إسا قبر ملئ أنيو قبرت إسو مقف جل جلاله أنيو توتو صلاتك حقا قرأت إس دعائي ته أنيو تو حقا قرأت إس أنيو صدات إس أنيو كجلت إسو ما كجلت يرو نانويتو qabrii sheekootiitii fi jinni jaankaa dheetee hin naannoytu mana isaa bareedaa san ka'abaa san rabbiin amata dhufu ziyaaraa nu haa katabuuti achi dheetee san hin naannoytu isuma jaalatta isumarraa salfatta jalla jalaalu wabil waalidayni ihsaana ammas tana rabbiin murtii godhee dabarse aayyoo fi aabbootti gaarii dalagu tolinsa ooluudha kana godhee jee bar wa abudullaha walaa tushrikuu bihi shay'an وبالوالدين إحسانا اللهم قف جبرا إسرت جل جلاله وانو متك هنك انديسنا جي ربين كن سبحانه وتعالى وانو متك إسرت هنك انديسني دعائي كقدت اسم كقدت ولا شيخنا حسين ولا شيخ جانكا ولا جن جانكا لا أبليسو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب جل جلاله أنا تسي أواتا جي إيغنا أيو في أبوتي سنتي gaarii dalagaa yaa salaam aboo namni haadhaa fi abbaa qabu warabbil ka'aba milkii ajaa'ibaa keessa jira obboleeyyan kiyya rasuula keenyaatu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bar hadiisa imaam muslim sayee isaa keessatti fide tayyaba allahu dara du'aa'ii nama takkaaf yeroo gootu ati siqinaa malaayikaatutu jira malaayikaan aamiin walaka mithla siifis fakkaataan san siifaa ta'u jette yaa rabbi obboleessa kiyya naa milkeessii yeroo jedhu malaayikaan atis rabbis yaa milkeessu aamiin allahumma ajib jechuu bara aamiin jechuun allahumma ajib yaa rabbi nuu qeebali yaa allahu yaa allah nuu qeebali jechuu akkana sii jaaniyya ani ammoo oduu aayyoo fi abboo qabdanii yeroo namaan du'aa'ii naa godhi jettanii aboo namni haadhaa fi abbaa qabu bar yaa allah milkii addunyaatii fi akhiraa sibiruma jirtii mi bo atirra wanni jiru isaaniif gaarii ta'u siyaaman labbayka maamaatiyya labbayka abbaa kiyya jechuudhaani bar addarra isii dhungachuu harkarra isii dhungachuu akkasitti manaa bahuudha jaalawwan kiyya ka islaamaa uffi isaaniin hin je'inaa jee quraana keessatti rabbiin jalla jalaalu rabbi yoo tokkoon isaanii yookaanuu lamaan isaanii sibiratti guddatanii dulloome uffin je'iniinii isaaniin yaa rabbi anaa gaafa ijoollee akka isaan rahmata naa godhanitti atiis aayyoo fi abbootiyyaaf rahmata godhii gurbaa san maalummaa namummaati garsiise bar ani akkana fakkaatutti muslimallee hin so garuu namummaa hin agarreebo namummaa eegaa
rahmata haadhatee akkasitti aboobar hoggu takka ittantee tasi dhalte ija kiyyaanin agareemi anilleen amman tana rabbiin agarsiise sanin deebistu bar obboleeso. Garuu akka feete tolo itti oltu daa'iman diinsiin ja'a bar meerkuurii sanni beeytaami asirraa ilammaan quba xiqqoo isiititti yoo isii uffite ummaa teetii fi abbaa keetiif galata deebi'uu hin dandeessu ni beeta ayyoo teetiif abadan hin dandeessu ka akkana jee hakiim hassanii miti رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبا كيسانيف أيو تيسانيفس حركة ديبئو هندن دو جيبر يو أبا كيسان أيو تيسان أغرت مالي مال إسي قبر حالتاتين يو أغرت إسي سنبت yookaan abbaa kee bittee yoo bilisa baaste qofa yeroo san qofa haqa haadhaa fi abbaa keetii deebista malee abadan asirraa min taraf ilaa taraf dahabaa miti meerkurii yoo uffiste warabbil ka'aba hin deebistu hajjii boqurra kaayyadhu hoggu dhibbata ka godhin laa ayyoo fi abboo teessan ofirratti hin dallansiisinaan garuu amma eega dubbiin akkana jabaatte ayyoo fi abboote ammas isaan tajaajiltee jannata yoo seenuu feetan nu cufaatu rabbiin warra jannataa nu haa godhu nu cufaatuutu fadha rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa imaam muslim sayee isaa keessatti odeesse rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a min hadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ragima anfun thumma ragima anfun ثم رغم أنفن جيبر فنيا لفتي متنته إيغنا أمس فنيا لفتي متنته هو قصدي أي خاب وخسر هونغوي تكاته سلبته يجور أبر نمني دكابي من أدرك نمني دكابي أيو إسا يوكا أبوا إسا لمن يوكا توكو إساني بكا دلما برت إساني دلومي nama dhaqqabe eeganaa yoo jannata hin seenne namni kun hongawee jiraa xiqqaatee jiraa je faallaa isii haa goonuun jaalowwan kiyya ka islaamaa namni haadhaa fi abbaa isaa lamaan isaanii yookaanuu tokkoo isaanii dulloome dhaqqabatee rahmata isaaniif godhee isaan tajaajilee isaan kabajee isaan jaalatee waan isaan ja'an yassar yasmaam namni jee warra jannataatii jechuu bar isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa godhu hadiisa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wal hadiisu muttafaqun alayhi hadiisi kunis abii hureyra irraa dhufe radiyallahu anhu qaal جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي جئبر eenyu irra caalaan nama ka'aniin kun saahibummaa isaa tolchuu qabu eenyu je'ee gaafateen gurbaan tokko rasuula keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yeroo kana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala ummuk ayyooteeti gaaji'een qaala thumma man eeganaa hoo eenyu yaa ergamaa rabbii eenyuttiin tola ooluu qabu saahibummaa eenyuun saahiba godhachuu qaba qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummuk ayyooteeti gaaji'een gurbaan ammas qaala thumma man eeganaa hoo yaa ergamaa rabbii jennan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummuk ayyooteeti gaaji'een gurbaan yeroo afuraffaatiif ammas yaa ergamaa rabbii eenyuun saahibummaa tiyya tolchuu qabaa jennan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma abuuk eeganaa abbaa keetii jeen ayyoon tokkoffaan isi lammaffaan isi sadaffaan isi yoo fiiginsatti jijjiirre ta dahaba fudhattu eenyu ayyo silvarii ta fudhattu birrii eenyu ayyo buroonzii ta fudhattu eenyu ayyo abbaan sartifikeetuma qofa qaba ahbaabii fillah yaa ahbaab sartifikeeta qofa qaba abbaan yeroo kana jiru dhiirtooleen as keessa jiran hin artan gaaboo shari'aa walitti himu jirraa miti ummaateetii dhibbarraa 75 saahibummaa ta'e eenyutu haqa godhata ayyooteeti 25
abbaa keetiituutu godhataa tasirran laffaati tasirran rabbaate sagaraa bulgaate gorora kee tasirraa haytu eenyu isiidha hissa kinsiin ja'abar isirrattiin dhadheeradha jettee isirrattiin sagalee ol kaasa jettee addunyaa fi akhiratti xiqqaattaa beek ka akkana je'es hakiimii miti رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث إساء قباب سنة والحديث في سيل الجامع وفي السلسلة عبد الله بن عمرو الرادفي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اثنتان أو بابان يؤجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي وعقوق الوالدين هلالما يوكا والما الله جل جلاله qixaax awwal lameen kana akhiraa dura addunyaa tana keessatti sii jajjirsaa daddafe waan akhiratti sii qabees oduu jirtuuti addunyuma tana keessatti qixaax awwal lameenii san sii jajjirsaa je ta duraa tokkoffaa maali jaalowwan kiyya ka islaamaa albagyu roorroo namatti godhu yaa nama roorroo namatti gootu yaa nama roorroo namatti gootu yaa zaalima yaa nama miidhu hadhaarii of eegi yaaboo of eegi orma takkaatu ture jaalowwan kiyya ka islaama intala xiqqoo takkaatu isaan bira dalaga ta'amata 10 yookaan ta'amata 10 takka namtittii ummaa teenya kabajaa qabdu takkaatu tuqissaa tana odeessaa bara intalti tun jaalowwan kiyya ka islaama mana san nama lamaatu jira ayyoo fi abboo ilmaan lama qaban isaan san tajaajilti ganama subiidhaan kaatee wahayyuu gootiif huccuu isaanii dhiixii fi nyaata qopheessiti isaan ammoo yoo hoggu takka abbaan yaameenii intaloon xiqqoon san daddaftee hin dhufneen tuminsa ajaa'ibaatuutu isi eega ulee qabaatu uleen dhawa innaawaa jaalowwan kiyya ka islaamaa korreentii jiraa miti ammaan tana ummatis yaa'ee fi effi baa'een muslima miskiinoota ka itti miidhan korreentii san itti qaban jaalowwan kiyya intala xiqqoo amata 10 takkaatiin sin jaabar adaa miidhinsa adda addaatiin intala tana xiqqoo tana miidhanii jaalowwan kiyya hogguutuman korreentii tanatti qaban irrattuufi xiqqeesi intala xiqqoo isaan tajaajiltu ganama subiin kaatee waan isaan badhan cufata gootu eeganaa intalti tun ija dhabdeen isiniin jaa intalti xiqqoon ija dhabde yeroo ija dhabde qabaniiniiti arihaniin manarraa arihaniin eeganaa isiin deemteetuma ala galtigaa jaalowwan kiyya ka islaamaa abbaan isiif allaha miskiina humaa takkan qabu joolleen isaa tun guddatteetiti dhiirtichinis guddatee intala takka fuudhe intala bareedduu ajaa'ibaa malee hin fakkaanne fuudhe rabbiin jalla jalaalu rabbii fadheetiti intalti san garaa godhatte jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo garaa godhattee mucaa tokko yeroo dhaltu mucaan dhalame san ija hin qabu yaa zaalima yaa nama miidhu yaa nama miidha eeggadhu akhiraa duratti addunyatti sii jarjarsaa gurbaan xiqqaan dhalate ija hin qabu ija intalaa irraa fuudhan moo akkam miidhaa adda addaa tuminsa korreentitti qabanii hunnootii mucaan dhalatees ijji isaa hin jirtuga ammaan tana jee addunyaan teenya guutuun badde ammaas jaartiin soddaan teenya tun jetti barra namtittiin nuu dhaluu qabdaa jenneeniiti nuu dahuu qabdaa jenneeni ammas rabbiin fadhee garaa godhatte jette jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo garaa godhattu doktora bira geessan piritriyaashiyaana jechuu doktora ijoollee laale intalti teessan nagaya ta garaa keessa jirtus nagaya maaliif ilmi keessan intala tana ta fuudhe firaa miti hoggulama wanne kanaan jirtu ballaa isinirraa hin taatu abshir je'eeti doktortichi isaan sabachiise isaan gammachiise obboleeyyan kiyya guyyaa rabbiin fedhe dhihaatte gaa ammaan tana deesseef gaa baatii torba booda jaalowwan kiyya ka islaamaa mucattiin xiqqoon dhalatte daayireekshina karuma takka laalti yaaboo intali teenya tummaa karaa takka laalti ja'anii doktorticha bira geessan yeroo doktorticha bira geessan isiin talammadaa mucattiinis ballaadha ija hin qabduun siin jedha baabaani yu'ajjiluhumullah fi dunya qabla al-aakhirah al-baghyu
وعقوق الوالدين ولما الله جل جلاله آخرا كيست كتات إساء أكك أبت أدوجرو الدنيا تنكيست سيجر جرسا تدرات كفا مالي رورو نمتي قدو أينو أتك رورو نمتي قدو أني أينو كني رورو نمتي قدو انت لسن ميدان موكم الله جل جلاله إرّا كفلي متي إرّا كفلغا غنا غباني برباني انت لسن هنو بلا تتاتي أغرين انتلتي حشما إسيترا نما سفو بيكو نما جالل بيكو نما صدركا نما بيكو مني كن نمي ديجتي هندنين سننجا أما اللي أكسد ديبتي هنوتي أمانتنا انت لسن تجاجل جراج أنجالو ومكي يا كإسلاما تلمدا وعقوق الوالدين أيو في أبو حركة في فولان اتجلتشو يو أيو في أبوتي حركة في فولان اتجلتي والله الذي لا إله غيره آخرا درا الدنيا تسيرها كفل قصاتك إسني حافظ أمس أوفينا قد سغلي إسني تكاس بني ونتون ميرك إسنا نيت وان أيو في أبون تان صدركا إساني نغافد أن إسان لمانو هنجرن رحمة الله عليهما رحمة واسعة ورّي أكاكيتي أيو في أبو هنكبان ربنا هذا في أبا كيساني في رحمتها قد قبري إساني چفّي جنتها قدوف قلمي إساني اللي ينتها قلمي سوف ورّك أبدن أمو ربين أمري إرتو بركا قبدو ربي إساني فاكن ورّك إساو بي على جرتن ربين إسني مجيسي رزقي حلال بلو إسني تجبسي أيو في أبو تيسانين نغيا والإسن هاگر سيسو يو هذا في أبا كينيتي همّن والإياذ بالله آخرا درا الدنيا كيست ربين كتاتنو كفلا غرباتوكو أبا إسا دلومي تجاجليتي تيغا هفتي سما دلچ قرورون كن ما نرى هندوني جا مالك إساتيس هذا اللوتي غافا كان hifate gaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa rarraaseenii bakka namni takka isan agarre gaara gubbaa caakkaa geesse yeroo caakkaa geessu abbaa maanin si fideef ni beeytaa je'en hin beeku yaa ilma kiyya maali jennaan si ajjeesuufin si fidee je'en haatiyaan nu gootee jirtaati maa hin duune je'en nun deemi jee abbaasaa ammas yeroo rarraasee deemu yaa ilma kiyya abbaa kiyya an arra dura asittiin ajjeese asbira nan dabarsinee je'en abbaa isaa achi biratti ajjeesee laa ilaaha illa allah wa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun aljazaa'u min jinsil amal galatni waan ati hojjette siifi kafalamaa keessaawuu roorroo fi ayyoo fi abboo nama zallamu akhiraa dura asumatti tokkos abbaa isaa gaafa tokko jaalowwan kiyya kaatiyaan samaali odoo namni siin hin dubbanne nama dubbistaa ati maali kanni dullachi qororoon akkanaa je'an hogguutu gaafa kan xiffii qabee itti gadhiise yaa ilma kiyya galatoomii je'en namni isa agare hay gurbaa baalagee kanaani ati kasi dhawe galatoomi jettaani jennaan maalii je'en anis waanumaan abbaa kiyya godhe ilmi kiyya na godhe نسأل الله السلامة والعافية جالوان كي كإسلاما والربي على جرتن بي عربا هاتو أمريكا هاتو أوروبا هاتو هذا في أبان كيسن لمان إساني يوكانو تكون إساني يوجراتن سلكي بالبلاف دبسان ماماتيا سنجالد أكان سجالد نساسي هميتين جرا سنجالد جئين أبا كيتينس يا أبا كيا سنجالدا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم جاء دعائي قداف يا رب نكيست إسان ترزيزي رزقي حلال بلو نجبس odoo isaan jiranii hajjii isaan keessa akkanaan isiniin jaa yooniin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah anin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti wal iyaadhu billah na darburraayis Allah anin tikfama
anis kan hin dubbadhe isinis ka dhaggeeffattan warra dalagatu rabbiin waa godhu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbi walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi isiniif haa kennu qadraa ayyoo fi abboo teenyaa warra beekun waa godhu yoo nurraa du'a rabbiin rahmata isaaniif haa godhuuf qabri isaanii caffee jannataa haa godhuuf boolla ibiddaa rabbi ittiin godhin hanga ijji isaanii agartutti rabbi haa bal'isuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu siraaxarra akka mandiisutti warra dabaru rabbi isaan haa godhu ma'an nabiyyiina والصديقين والشهداء والصالحين واسن اولئك رفيقا جرك غاري سوال ربي سانا غد يو ايو في ابوتي سن جيرود ان جيراتن امو ربين عمري اسانا دايرس umri isaanii keessa barakaa rabbii haa kaayu fayyaa mi'ooytuu rabbii itti haa dhangalaasu yoo isin irraa dhukkubsatan rabbi fayyaa haa kennuuf dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbii haa jijjiiruuf gogaa isaanii rabbiin irra caaltu gogotti rabbii haa jijjiiruuf isinii waliin nagayetti haala biitii teenyatuun nagayee qabduun haala isin iimaana qabdaniin haala jaalala qabdaniin haala fayyaa qabdaniin haala horii halaal balloo qabdaniin rabbiin wal isin haa agarsiisu nama miidhamu jiru cufaatu rabbii haa dirmatuuf nama fuudhuu fedhu rabbii haa fuusu heerumuu feetu rabbii haa heerumsiisu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan basiija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra fuudhee ilmaan hin arkanne heerumtee ta ilmaan hin arkanne rabbiin isinis ilmaan saalihaa akka hiriyoota keessanitti dhala dhungodha ergadha ani obboleessa keessan hakiim hassan rabbii jechaan isin jaaladha allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير